Inura bang phuka che song join ke Asia tum aphi ke chiruina. Monsa malamdon ka che tok jelong ko PPC ke doma raraphan pachini nangji pusi KSAMI pusi mino par ke hangpo. Khironi Matikola irrigation scheme alang kelong lia join saikati ke rat kaningri. B&M Enterprise. B&M Enterprise along nalitum long ikji mesen akobe aklim. Mesen kobe aklim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hekpenta long ikji. Nalitum jongsi rong suri ke thoma kobe aklim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika kre phopen nampon longji. Lasi humri ignore B&M Enterprise rong khelan dipu. Klar dagalam theka chini ji aphan 700-200-7817 along humri ignore. Pini Karbi Anglong life Adap Abirta long pen nili sami jerbon killing pi. Non-arjuik tha birtang ton pen. Kiram tang aru ni phain ko raner kep arni primary education asai kama hin pen LP school than bang ka pe playing ja phan pura bang trok ner kebra isia tuma phan ke klem long ja hukuma lo pipono. Bontala ke aron ke choklim kalipura ke Asia thengno along inura bang phu karjap thi pen kache song pona jok ke AC kachare tum aphi chiru nang koklo. Nangli jongsi ahok pera phan lapen ahok pera lam the chini dun pami pulote nangli kache song aleta long vekji. Lason si inura bang phu ke Asia hem the polong ahok pera phan kache song pona jok pinier ni ke AC kachare tum aphi chiru thunang koklo. Ahok kedam tang aru ni phain ko raner kep arni primary education asai kama hin pen LP school than bang ka pe playing ja phan pura bang trokner ke braisia tuma phan ke klem long ja phan hukuma lo pi ponsi amen pang dak pon bontala ke tet ki una tuma phana bang ke pi pon pe pen tet ki un e tuma phan si vorenga khoi ke pek pon ko akoi pi ponsi inuda riso on buteron ke Asia hem thu ko theng no long kedam tang aru ni phai thom ke braisia ni che song pon lo mane selection procedure long SRT amen long lagi la sakul kilo mang ke a percentage of the appointment ko pipit lo endike beleg district long ke la lan percentage men sikelong lo mark percentage wise dami ba merit take a percentage ta klankle ga selection procedure na thande koson ka select ma Karbi long to beleg district long top ta non ta ke pas to man ke job lo ta ek to ka pimen sakuri long ka asalo dak deran kuma son endike beleg district lo mane selection procedure long SRT amen long lagi la sakul kilo mang ke a percentage of the appointment ko pipit lo endike beleg district long ke la lan percentage men sikelong lo mark percentage wise dami ba merit take a percentage ta klankle ga selection procedure na thande koson ka select ma Karbi long to beleg district long top ta non ta ke pas to man ke job lo ta ek to ka pimen sakuri long ka asalo dak deran kuma son endike beleg on buteron hin pen kache songa hu tet ki untang atuma phan pek pon pesi tet ki un epin atuma phan si than bang hoy ke pek pon pu ke Asia phan akoi ke ban ke ahokali nili tumla dak tet ki untang atuma phan ansi pek pon lo pusi ke ACEM amar sing ti so hin penta lam clerk ki pon tang alam thili pini social media long plan tet appointment 81 salon inuna bangku on bill labang so Anglong Thomas Silva ke John Ponde ki un ye ton man si saturi ki pipo ki un adon kan ke saturi bang pipon pi ko bang ke pachobaya la aho kalam kali athela da ki un adon kana merit basis pensi ne tun labang so apon na kan ke bonta pinier ni bang trokner kebrai si than bang hoi ke pek kontang mate appointment ki pitang atum do anaphan than pon to at mate cancel to at bank district primary education sai ka mate ke Asia tum kupine ke chokche thedunga joktong lapusona phi kachirui thuloma lase hok pera kache song ke ali longchi kwa sonsi on buteron inut a hok pera phan kache song ajo sarkar tum ta aphichirui nang ko news report Karbi Anglong Central Sarkar State Sarkar la pen risim kang tang ke ora songa tumang bong monsama farman lamdon kache tok je phuthak Karbi Anglong ara so tuma phanta kaching kiche than pona hut avar sai pipona son te mesenji pusi KSAMI phusi min rong phar lam the chupak langdun
Nona kimi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kapang dakpon Karbi Anglong havar monsam kapatu verjia phanpura risim kang tangki orasong atumpen lamdon kache tokjia phan phirang kiang no pangdak pontang Chief Minister Dr. Sarma hinpen lamdon puthak pangdak phunapi Karbi Anglong araratum ajak ding klui penakemang Bharat Kacharia lolong kitok ang Article 244A mate autonomous state ke non central sarkar pen lamdon kache tokjia long ke doji maka veji mapusi social media long ke hangjon pinlo Bangso puthak Karbi locharli asong amai phu simyon rong phara hin pensitame risin kang tangki ora songa tumpen sorkarang bong lamdon kache togalong article 244A bangke kache tokpon kenang sa binong lupu lamthe kache paklang dona puthak arjusi Karbi Anglong alo kitu arara farman sila bangso pise court gitu po tame non an tame isi itum ngada kopi sila bangso court no bangso agreement no dojima non asame anutin ame chini ne son sido Nasi niltum ahin men kasu ni bangke jongsi akisu ngabe punutante labang so aputha bangke kadong ko bela dak Karbi Anglong arara tum dak social organization men jenglo political organization men jenglo students organization men jenglo tum men kadong betame jongsi jetham rapsar punutante itum kichok chi ke le de chapake kolong ji sila bangke tum chini le bangala hano jela arpu la concern a person to concern bang pi to bang la so bang jongsi isi transparency dulu potang de Karbi Anglong ratu tabe ni Karbi akhai tumnon kapa jutsi kache songa sonang kache man aporahut central sarkar state sarkar la pen risim kang tangki ora songa tumang bong lamdon kache tokpon je puthagalong Karbi Anglong arlo thek muchot la pen hamphanga songa tum pen chingwai rapsara sonte anso sesi Karbi Anglong aphan akime towar longpon ji puta KSAMI phu simyon rong phara hin pen phirangkia tuma thengno lamdon kache tokdunjia tuma phan kachuning ripadupon je sarkar pen apong talks ke hang lo tabe risim kang tang ki or tuma phansi talks bang ke hang chot ki la babe tum ning duglo atheman le tum risim kang tang or tabe tum ga ajat ning lui ning kan thong ke selo hempre ga phama de tum ben chong bang bolo intara ka chong da dono api lain du puchot ku ka chong da me dono da me tum pinier di da me la bang so ka chong mang ke tum sang kon belan rasala puson apor ke me go da risim kang tang song man hang chot chera da pinanga na da hempre aparman da ka chong asong da social organization men jenglo political organization na pangrung pon da pet jongsi la bangso atok so lang la bangso ikor long si pon pulutang te Karbi Anglong pan anso se kimi technology po tum akama tha besi ni nang tum perang ke hoiben ni concerned person tum phan tapel sarkar pan ability ni pon Roshan Hansi report Karbi Anglong live Khironia Hawarma Tikula irrigation scheme amu kewang veterajok non saika chutikia porahut hidi langka vejoine hadak saika chutikia raratum kamatha kisum ate hangche odriplo non barla porningka ne seke choje phan saika tiki nangja porahut si hidi along langka vejok Khironia Hawarma Tikula rong kep arong raratum ke kamatha kisum ate hangche odriplo mantu si chili ki riklong pomapu arni kala khatot amsi non ke aporta khili thupo hala bangso ahavar saikati ki arara tuma phan panong ponsi uti atangka patampen irrigation scheme bipon setame kedam tang chiklo jon thoma prang inglong alang nangkili ahir kang tang ragajok bangso irrigation scheme chingten dun plinlo nona bangke hidia long lang imuta ka biajok saikati ki arara tum kaning ri hangjo jal bangso irrigation scheme alang pensi aninkan wangta hada arara tumke saikati ki pen hemtun chepang reng ibom Bonta Matikola Irrigation Saikam Assistant Executive Engineer Nikon Jandas Pen JE Somin Ahmed Atun Corona Pathelok Pen Piniarni Anta Bangso Irrigation Scheme Phan Kelang Kapang Kriya Joini Hadagarong Saikati Kiara Ratun Ningkang Samse Chepaklang Po পানী দিছে এইটো ভাঙি গ'ল ভাঙা পাছত যে আমাৰ এতিয়া ক'ব গ'লে এতিয়া পানীৰ কাৰণে বিৰাট অসুবিধা হৈ আছে আৰু আমি কঠিয়া পেলাব পৰা নাই আৰু এইটো এতিয়া কেতিয়া হ'ব কেতিয়া নহ'ব এৰিগেশ্যনৰ কিবা এইটো কাম লৈছে এইটো আজিলৈকে হোৱা নাই কৰা নাই সেইটো ইৰিগেশ্যন যিটো স্কিমৰ পৰা কিমান গাঁৱৰ কিবা চলি আছে এইটো দি কমচম 10-12টা গাঁও চলে এইটো পানী 2-3 মাহমান হৈ গ'ল আৰু এতিয়াতো চৰকাৰৰ পৰা বনালে ভাল আছিলে এইটো আমাৰ চাক ন কঠিয়া চঠিয়া একো পেলাবলৈ পৰা নাই আৰু পানীয়ে নাই এই বনাই দিলেতো ভাল আছিলে এতিয়া চৰকাৰৰ পৰা একো সহায় পোৱা নাই এতিয়ালৈকে পাব এইটো আৰু আপোনালোকৰ দাবী আৰু এইটো আমালোকৰ Kheroni Pen Mohanteron Karbi Anglong live Pirthelong Kijumpik Ingrena Pi Pukedam Tang Vo signify Sir Kep Arni Kheroni PWD sa Hema Thengno Long Kelongpon
Pirthe long munit monora khaina ke chan bom jok halapu marara pise tame nangjum bom tanglo lapen ke do ke thaga thaina ka ve anparta ke cho ke juna hormona ka ve pena jok non ke munidang lum si nang chepa chong bom lo la so joy ne ahut pen ke marara pi pen munidang bom ka che teng kheng nang ko ahuta lukok lo la son si ke cho hormona ka choroi pena jok e jon ingre na pi munidang lum nang le rok lo la ke kheroni pwd sa hema theng no long si bangso ingre na pi phan inu jintu maraku ning ke me bang pu si lo Bangso ingren api aphan P2 Southern Range Forest sa hemalong si thonam koklo কৰিখিনি মই ঘৰলৈ উভতি আছিলোঁ মোৰ লগৰ সৈতে তেতিয়া আমাৰ খেৰণি PW সন্মুখত যোনটো স্পীড ব্ৰেকাৰ আছিলে তাতে মানে লাইটৰ ফ'কাছত মই দেখিবলৈ পাইছোঁ তাত দেখিখিনি মই ভাবিছোঁ মেকুৰী পৰে নেকি যেতিয়া তাৰ ওচৰত গৈ পাইছোঁ কিন্তু চাওঁতে মানে মোক পাণ্ডা নিচিনা লাগিছিলে তেওঁ আকৌ লাহে লাহে বগাইখিনি মানে আমাৰ তাতে PW সন্মুখত এটা ডাঙৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আছে তেওঁ তাতে বিদ্যুৎ তাৰত মানে বগাবলৈ ধৰিলে তেতিয়া মই ভয় কৰিখিনি মানে যাতে তাতে শ্বৰ্ট খাই যাতে নপৰক বুলিখিনি মই তাক অলপ ধমকাইখিনি সৰু লাঠিৰে মানে তেওঁক নমাইখিনি মই তাতে নিজে হাতেৰে মানে ৰেস্কিউ কৰিখিনি মই নিজৰ বাসগৃহলৈ লৈ গৈছিলোঁ এতিয়া কি কৰা যাব এতিয়া মই ৰাতিৰ ভিতৰতে মই এইখিনি ইনকুৱাৰী কৰি ল'লোঁ মই গুৱাহাটী ৱাইল্ড লাইফ হেড অফিচতো ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে ওচৰে নিয়াৰেষ্ট যোনটো ফৰেষ্ট অফিচ আছে তাতে দি দিবলৈ জমা কিন্তু মই ইয়াতে ৱাইল্ড লাইফটো আমাৰ খেৰণিত নাই অৱশ্যে তথাপিও মই আপোনাৰ নামেৰি ফৰেষ্ট ৱাইল্ড লাইফ নেশ্যনেল পাৰ্কতো মই যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কৈছে নিয়াৰেষ্ট ফৰেষ্ট অফিচতে দিবলৈ মই ছাডেনলি সেইকাৰণে সিদ্ধান্ত লৈখিনি আমাৰ খেৰণি ফৰেষ্ট অফিচত জমা দিবলৈ আহিছোঁ আৰু মই ৰাতিপুৱা দিব পৰা নাই কি মোৰ নিজৰ ডিউটি আছিলে চ' সেইকাৰণে মই নিজৰ ঘৰতে মানে কেম্পতে ৰাখিলোঁ তাত বাকীখিনি এতিয়া সময় পাইছোঁ লৈ আনিছোঁ আৰু Forest sa ikhe tum penta bangso ingren api aphan a oga pran selang pon therapy ingnama jo lodam plot আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেই ষ্টাফখিনি এটা প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছিলে আমাৰ ৰিজাৰ্ভত আমি প্লেণ্টেশ্যনত গুচি গৈছিলোঁ তেনে সময়ত আমাৰ স্থানীয় কিছুমান ব্যক্তিসকলে বা প্ৰকৃতিৰ লগত যিসকলে অলপ প্ৰকৃতি প্ৰেমী বা যিসকলে প্ৰকৃতি বস্তু ভাল পায় তেওঁলোকে ক'ত পাইছে ডিটেইলছ মই এতিয়াও গম পোৱা নাই তেওঁলোকে যিহেতুকে ধৰি আনি দিছে গতিকে এতিয়া সৰ্বপ্ৰথমে আমি এটা বস্তু যেতিয়া আমাক ৰাইজে ধৰি দিয়ে বা আমি নিজে ধৰোঁ আমি প্ৰথমতে তেওঁৰ স্বাস্থ্যটো পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হয় গতিকে আমি এতিয়া ভেটেনেৰী লৈ যাম ডক্টৰে যদি কয় সুস্থ আছে তেখেতৰ নেচাৰেল যিটো ইনহিবিটেণ্ট আছে তাত এৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি এৰি দিম যদি কয় আৰু ট্ৰিটমেণ্টৰ দৰকাৰ আছে আমি কেইদিনমান ট্ৰিটমেণ্ট কৰিম যেতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থ হ'ব তেতিয়াহে তাৰ জীয়াই থকাৰ যিটো প্ৰতিকূল বতৰ মানে ফেভাৰেট ইনহিবিটেণ্ট এটা প্লেচ থাকে তেওঁলোকৰ সেই তাত আমি তেতিয়া এৰি দিম তাত গতিকে এতিয়া ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আমি ডক্টৰ তাত লৈ যাম গতিকে ডক্টৰৰ এডভাইচ মতেহে আমি ইন ফিউচাৰ ষ্টেপ ল'ম Chithan pon me bangso ingren api akhai jumpik lapen pirthe long pen virang ranglo Kiklim England pik lapen insam pik setame ajha tum kipu ke ajo porlote kiklim prapo lapen oke chota aning hang pik tusi kipu tum tado Kheroni pen mohon teron Karbi among bai Bithung Rengthama constituency lo tumprenga hithialong ke do maya hong jailong si saigati ke rara tumaphan sogachili kula pen tuwai ke abakor hai hui kerona sai padupon lo Nijang Karbi Anglong lo Bithung Rengthama constituency ke parlo tumprenga hithi maya hong jailong kedam tang bosik ni phai sir ke parni BJP asong to pen aning kanwang asong thak pining le thota saika chutikia porhut saika chutikia rara tumaphan saika chutiki jiaphan akenang soda sonamung team Karbi Anglong tum pen keron pona sai deng pon bong Ini tu amai bang aja senyap ke kiduk kelar lagi cuti kiara dan Tuhan kan ponji kuno nasi sorgar pen akhirnya menjadi joy kikipon je sok kecili lapen sok kecili ke ni dengan 200 puntos non people non lapen ke 200 puntos sotakali lapen ahidi ke tu anak bang ke non central government state government pen pusatame kato kabe pada sok kecili appointment pali nai lapen pacetang nai pusi ni dia hukum nanti la so tensi a consensi 26 consensi da la so program continually deng ponik bom sai studi kira da tumpa na kena so hormul pisi na tin angam da ron ponik la pini geron puna bangke jasme pe don ke sok chili si ron kono athe
agriculture department lo pulo dante lake apor tendency kata ta chutiki ahormu achili kata weta ri nahi jong se chutiki ahormu jong se apor be jong se lele lo pulo dante arnisi nini jong se kele futa lake ninkane se fansi tiku beto lason si pining le thota sai ka chutikiara ra tumaphan soga chili pen ke danglok kula pen dowai ke abakor he hui ke ong dungara ra tumaphan ke ron patu pontang lo dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong live मान जाओ मेरी बात भूल जाना इन बातों को लुंजिर किलुनालुन से पो प्रशांति सोपो चंद्रा तिसो गरी के चिंकोय पेना जॉक बांगसो पिरथे पेंचे उते कांसी चोमरे में दम तांगलो तेके लांगजुन राम सिंह तिसो रोंग असर चंद्रा तिसो माते लुन से पो प्रशांत तिसो सरबुरा के दम तांगबो सिग्निफाइनर कैप अर्नी बोलोंको मजे हावारा लोंग गरी के चिंकोय पेना जॉक को पाई के लांगनो अरोंग चे वय जुइलो चंद्रा तिसो अलांग लिकेरेंग एदा पोरा हुत माते पिरथे के दुत्ती का हुत्ती के लांगजुन राम सिंह तिसो रोंग अलोंग रोंग असर साइ कचे क्लेम्बो म हुत सेतामे अमिना रोंग राराफान कपांगरी कपांग दोना साइ पेनांग अन कचे पदुक लपेन कबोर इपोना बांग फुलो पुसी असो पोलुन से पो प्रशांत तिसो पेन बिरटाना पाले चंद्रा तिसो रोंग कचे वय हुत आर्टानिंग कान ट्रॉक्सी कैप अन प्लेंग लो अलंगली अरोंग कचे वय जोय फुटाक तेके लांगजुन हावर अरारातुम निंगदुक चिपीसी अलंगली अकारजोंग चोमरेंग मेकअपले दुन पमेजिया फान अर्ना महिरजुमे हैंगबी न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट कार्बी आंगलोंग लाइव तंगते पिनिया दाबा बिरटा के लपॉन से कांगटो निकलो दो में थाक में कार्डों